hari muri mazi misiri kiracana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Rwanda bararonse umushitsi sinzi ko bavuga Ashton Hall cyangwa Ashton Hall bavuga Jimvuga Ashton Hall sinzi ko numva mu video bavuga n'abandi yaragiye harakajama kagufi mbe bakitaguta kagarara niko novuga yuko katumye mu Rwanda bamwakira kuko yaciye aja kurabiyavu kujya mu jambo turumva inkuru ziraducana cyane mu matwi ngo no mu Burundi azohava hashika yanyereye muzee yamaze kumyutinga yavuze ati jewe USA niyo duhuriye abasigaye mwese oya tugira aho nyene umuntu yatanga kwipostinga n'undi aryosha imanza z'abana niyo yatanga gushira kwifoto bari kumwe mu Burundi yego hari umujama bigeze kwifotoza bari kumwe ari hariya USA ujagiye kubigira ndeka naga abandi badakomeye mu mutwe abakunzi kete mu Burundi nta nuko akagara mu Rwanda bazo ubundi umunyarwanda yabigize bijya byakagara baramureki yarabigiye cyagi kwisho kwa moza kibona akagara yarariye hiti isimbirako ureke ati nawe nakubonye ureke agiye kubyica ituma ajya bitero bamwirukanye ureke yaragize ibyo zose kagaragira hageze kuyiruka mabe ya Ashton Hall agira hageze kwifasha hagati ngo zavoka ngo Ashton Hall ngo zavoka gasore nakungo nakubonye gasore nabacagira ngo Ashton Hall kuyikinga ambaye skin Ashton Hall yashatse gukora iki none ari Ashton Hall hamwe na Ashton zavoka oya rero kana rya petero yike na gasore nako bakurikirana sana we gasore no mbona yibonye ro yike yarabikoze we yabikoze mega ambaye mayizola mbe yajana mayizola Ashton Hall hagaze kwiruka Ashton Hall zavoka gasore Ashton Hall aya mugabo nari numvise inkuru ngo ari mukuza mu Burundi vraiment bari bazyemeje yakateo ubona kingiana muri zavoka babasereye na gaje umwiciye brain none zavoka yarumvise icari ico rero iki kandi baramusiguye yose aba interpreter biyo Ashton Hall zavoka rero yamenye ivyari ahantu mu Burundi ngo zavoka ngende bakorafyana ngo zavoka abandi ngo Ashton Hall gasore ko ariko aravuga yuko je byarambabaje kuko aba content creator mu Burundi abonyene bari batanguye kuvuga ati asha natwe turaronse content mu Burundi kabisa nabacha bagiye kuvuga bikagira umwe akamwakira none bazikwitora bikagira umwe Jafari the most acha duga ngozi niboka Ashton Hall uga sikosa bakoze igituma ari kosa man nuko ngira ngo kagara ari wenyene mu Rwanda abakonzi kireta si beshe buzuye ike asho speed that nuko bari bamusaranya ari beshe shatwe mu Burundi vuga baravuze ati uko kagara kabigize reka dupo kazonde kamwakire hama bandi tuze kumuraba gusa kwizina ryande yakagara bande bene ntibati ego abantu bese bikomeza mu Rwanda ntibaje badije abaki bose kuzana yakagara mugana nazo kwa royiki aje kwa gasore kandi ntajye buryo buramukana kagara yamuhaye imodoka n'amafaranga amamiliyoni oya tukiraho nyene bro none twe tuvuga impamvu ni yihe tubona rana Asho Speed ntigeze aza mu Burundi mu Rwanda yarashitse uyu Ashton Hall wese mu Rwanda kuko natwe tugira turonka abantu nkabo bakuriki bafite influence nini mu Burundi ushaka usanga ibavyacu bidashika kure mze tuvuge ko sakuri kuba promoter ko novuga yuko si dufate nyene kuba promoter nyene ni impano ziwacu nyene ntibaziteza imbere jaho ndashobora kugushigikira so ega kuba promoter ngana nyene bihagaze bona promoter jikintu bashaka kubabwira bige kujya kavyibusha bige kujya akavyibusha ushatse kuvuga iki Bruno yes wowe uri muri babantu novuga yuko ngo banze widondore barakubonye baramibya baranzi yani journaliste cyane bafite ukunda ibishangazi Bruno ni gihe kinini ntakubona ama brother statizi wawe zingizibona kirapanze kera novuga yuko abantu mu bantu novuga yuko statizi wawe yari kirapanze kuri apel sanzwe sindakuronka ndavuga ati mu brother yagiye kuri step media baguma bakuntuma mugarukane bavuga ati je sindiko ndamutora du umuco kuri ico kintu byagenze gute my brother burya ni inkuru ndende dake je twakanye yafe na limitere ntumfe kumbona uko vuga je ndi mu maso mazoge na diri n'abantu bakomeye oya murafite yafe na limitere ndende bras jana afere nziza afere mbi afere nziza mzee kazi simanje yaso kubigiramo jewe imijya misi ona tukiva maja ma conference ge bagusohora gufata fo aho cyatangura kuburana sha naje ndi mu bandi kwe nawe ngira mu misi iri imbere nawe ngira byagenze Zase ku murongo. Gana ubwese nase ku murongo impamvu. Je burya ona kidagiye warufashe phone na kuduhemba. Ubu makeup burakawutse. Bukawutse mu bratu bana yitwa resa chamubwira ati bro
ujya nta boro basaba ideni saba kadeni agateka saba kadeni je ibintu zakadeni ntabyo nari ndukora bwa mbere narosa amahera ntabyo amadeni muri miteri saba kadeni k'igihumbi angati mugama mega barayadugije na majana 9 ubu sisisa atansigara ni jana atego mu gihumbi ntaje kana active mega ndamuze baba yuwaye bose tuzi naye nabura no mpana gitano ni gutambwiye je ndagute nije nako nasateka manje nje ku murongo uru kwera urazi igihumbi uvuze ngo telefone cya call sanzwe usanga wayamaze nakanya gato ngana kuzamagana nefsa umunsi wose urahera ukora chattinga wa vraiment Imana yako bless nze ntubura kuko umwanya muri kubwana abantu kwita naho saba kadeni ndactiva biranga chamvuga cyanda telefona muri limite ijana ururu ko ira cyamwa umusaza tugufasha iki wajewe ntimunzi ndi Bruno kirapanze nkora ko di empire cyane we baranyirukanye yaga nawe twarugaye nkora ko di empire nyongetse nguvuze gute tubafasha iki mu mwanya jewe nkorera jewe ndi Bruno kirapanze akicumva iryo zina ko di empire ngira ate agirane akiva ko di empire ati sawa tubafasha iki je nagize kazo cha mega reka bafashe ababijeje tanumva abo ni muri limite charasimbira kati yaro tijura ngikazo cha mega na active ntiyakunze Mr Kirapanze umva kajwi ku mwana pe cyangwa muri limite nkalonga tubafashe iki jembwe ko nagona active efsa kuno mwana dake aya wase kumubwira ivy'amamega uwo mudemu akademu kumengo ni sawa ntangaje ati naguza nefsa biranga niko nareka amega nefsa n'umuntu w'umugabo yumva ko n'umuntu w'umugabo yava gukija miji cyagatikana giza amega y'ukwezi biranga ngo munywanyi ko tutabona neza leti banze mumbwira akazi nakana mumena nimero ndabibasiguriye neza uwo mudemu ajara bigo muriko muradufite natisha ati oya je nakija amega biranga wakitevye yanga vuga nefsa ko mwana afite inkarino none we warugiye kuresha rugiye bagutunganiriza ikibazo batunganize mugabo yankasa ngaruka nakuvuga ati wa rugabo nakija nefsa biranga kubera iki mugabo mu nyuma uzomba haye telefone kademu mitera kwigundira kavuga gute kavuga fresh ndende nabwishije abakobwa gamani cyangwa ati je nakije yukwezi biranka jana nagapoga ntagwe kambaza byinshi ko nabwo ati umwana nkunda mbwengo na nefsa ngo vyase nkaca narekra mugabo iyo byashika kagwa nimero ndumva byari gushika ku yindi ntama ntunda cyamuhiga oya kanazenduke kuri mitencha ndahasanga akeshi Bruno je dakubonye mafise byinshi byo kubaza sona joga moko brand nawe urabizi hari inkuru mazi imisiri kiracana ko kumbuga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Rwanda bararonse umushitsi sinzi ko bavuga Ashton Hall cyangwa Ashton Hall bavuga Jimvuga Ashton Hall sinzi ko numva mu video bavuga n'abandi yaragiye harakajama kagufi mbe bakita gute kagarara wo mu Rwanda kagarara niko novuga yuko katumye mu Rwanda bamwakira kuko yaciye aja kurabiyavu kujya mu jambo turumva inkuru ziraducana cyane mu matwi ngo no mu Burundi azohava hashika yanyereye mze yamaze ku muting yavuze ati jewe USA niyo duhurira abasigaye mwese oya tugira aho nyene umuntu yatanga kwipostinga n'undi aryosha imanza z'abana niyo yatanga gushira kwifoto bari kumwe mu Burundi yego hari umujama bigeze kwifotoza bari kumwe ari hariya USA ujyagiye kubigira ndeka nage abandi badakomeye mu mutwe abakunzi keza mu Burundi nta nuko akagara mu Rwanda bazobona undi munyarwanda yabigize bijya byakagara baramureke yarabigiye cyagi kwisho kwa moza kibona akagara yarariye hiti isimbirako ureke ati nawe nakubonye ureke agiye kubyica ituma ajya afite rero bamwirukanye ureke yaragize byose akagaragira hageze kuyiruka mabe ya Ashton Hall agira hageze kwifasha hagati ngo zavoka ngo Ashton Hall ngo zavoka gasore nakungo nakubonye gasore nacagira ngo Ashton Paul kuikinga ambaye skin Ashton Hall yashatse gukora iki none ari Ashton Paul hamwe na Ashton zavoka we rero kana rya petero yike na gasore nako bakurikirana sana we gasore no mbona yabonye ro yike yarabikoze we yabikoze umenga ambaye mayizola mbe yajya na mayizola Ashton Hall hageze kwiruka Ashton zavoka gasore ngo Ashton Paul mungagara ni kinga ne kwari ugukasura rero nta numwe yigeze avuga izina ryiwe ne ati umunwa abikore niba byagize nda abikore gusa rise aya mugabo nari numvise inkuru ngo ari mukuza mu Burundi vraiment bari bazyemeje yakateo wana kingiana muri zavoka babasereye na gaje umwiciye brain Ashton Paul ne zavoka yarumvise icari ico
Intega rero ko ari baramusiguriye yose aba interpreta biyo Ashton waravuze zavuka rero yamenye ivyari ahantu mu Burundi ngo zavuka ngende bakora ngo zavuka abandi ngo ba Ashton Paul kasore ko ariko aravuga yuko je byarambabaje kuko aba content creator mu Burundi abonyene bari batanguye kuvuga ati asha natwe turaronse content mu Burundi kabisa nabasha bagiye kuvuga bikagira umwe akamwake none bazwitora bikagira umwe Jafari de Most acha duga ngozi niboka Ashton Hall sikosa bakoze igituma ari kosa man nuko ngira ngo kagara ari wenyene mu Rwanda abakonzi kireta si beshe buzuye igihe asho speed that nuko bari bamusaranya ari beshe shatwe mu Burundi vuga baravuze ati uko kagara kabigize reka dupo kazonde kamwakire hama bandi tuze kumuraba gusa kwizina ryande yakagara bande bene ntibaci ego abantu bese bikomeza mu Rwanda ntibaje badije abaki bose kuzana yakagara ngana nazo kwa royiki aje kwa gasore nange ntajye buryo buramukana kagara yamuhaye imodoka n'amafaranga amamiliyoni oya tukiraho nyene bro none twe tuvuga impamvu ni yihe tubona rana Asho Speed ntigeze aza mu Burundi mu Rwanda yarashitse uyu Ashton Hall wese mu Rwanda kuko natwe tugira turonka abantu nkabo bakuriki bafite influence nini mu Burundi ushaka usanga ibibazo bidashika kurenze tuvuge ko sakuri kuba promoter ko novuga yuko si dufate nyene kuba promoter nyene ni impano ziwacu nyene ntibaziteza imbere jaho ndashobora kugushigikira so ega kuba promoter ngana nyene bihagaze bona promoter jikintu bashaka kubabwira bige kujya kavyibusha bige kujya akavyibusha ushatse kuvuga iki nkawe ndaguhaye umuswe umuswe w'inkoko nicaje bakiza ndagoye akacubutabagaruka wotsa nk'inyama ya brochette wayo mu muswe w'inkoko ndazi ko yovayo ukawotsa kawurya umuswi nikiye cyo baciza ucu worora cyane kurya ukiri muto byavize uworoye ukaba munini hama mukuba ukazovuga ati reka ntomire Bruno reka ntomire cameraman hariya twarakoranye aretse igino nkoko narayona na promoter nico kazo afise babaga umuswi babaga umutavu none umupetaraje avuye mu kayanza urumva kandi Bruno je ndakunda iyo uvuze ibintu ubu warabibonye ahantu ko ni gihano uheruka gukora warabuze amajambo akomeye cyane yarabwira noje muri gihe cyo yararimbye ati na mu promoter nasaba nyuma y'interview ngo atakagera ntitwokora yobura inguvu none mpeta avuye mu kayanza afise impano uravyumva wowe nakajambo gusa na poste ugira yo kumwamamaza gusa acafatisha utangara kumusaba yari yakizamuka niyaje guhiga uje musakiri hasi yo mfata mu promoter noje avuga yakacambwa ati wewe ngo kore fofi kujya kwa Masterena Masterena cyamuhasite tikora ku buntu turafite impano none unye Masterena ya fishing bag Masterena yarayimerika noje yarayimuhaye ku buntu yongeranика n'amaposte yo kumushimira ko yaragize yamufashije Masterena uvuga yuko rino Jackiza Masterena ari umuntu bafashije rino Masterena ari umuntu azizina iteye ubwoba Master Music yagiye niyo ari top kabisa uri sukari jamana kuri amaze kuvakira nkiri umupesi Masterena aramubona ibimbo ziwe yari umuntu ari brain sana nuko numvise ngo wirirwa muri internet gose wararaba RTNB kuri ico gihe ko indirimbo ziwe twazimenyera kuri RTNB project de internet babwiye ko aragasho internet waraba byose ni vacances nzaga tugataha kaje nano mubire kumbwira ati Jesse ashaka kumara weekend muri internet kamze aje jari jambo wigeze kumbwira kwenda avuga ati nasoka nka isongo ninja nabore nka candeshe tudiyemo nka hegura umunsi wa renga nimikagenda bien kabisa turi na Ashton Hall mu Burundi nubwo twarose benshi bagiye batandukanye Ashton zavoka Ashton Paul Bruno uro musi turabona abana babigeme sinzi kuno kivuga Ashton Hall mu Rwanda hari foto nabonye ko mena DJ Crash ni DJ Crash DJ Freaks nibuka mbo impamvu novuga yuko kuko ifoto uko bavyerekanye Ashton Hall nuko yaramishimiye mwigeme je ico nibagije navuze ati none iyo bari kwidandaza ujya mukobwa yagitwa mu Burundi so kwidandaza nakubwira man mudemo n'umuntu wo kwiyerekana uri mudemo rahurasanga iri makere cyo kintu kirambabaza uzigituma abana b'abakobwa umenga kuri social media siho baje bari fata gafoto mugaraba mu Rwanda nibo gusa je nabwe je nk'abademo tuvugana ngo barabizundama n'abatuka fata ubwiza bwabo bwabusikaye ku mafoto ura mudemo gukangira ku ifoto ndazo rabita kana ntibazi ko Ferbesa y'abahongo iri ngaha iwawe y'abahongo twese iri mu maso we nande aho ndaziye mu maso je ko ntakunda yekamanga ndavugira ngaha urasiko nabivuga nayo urahora yavuze igane turagifuta je namwe hagane watati Bruno ntambona niba mariko ndakurabira neza gaje ko dimpa yarawe dajika no yari yahoze muri Kongo barakubwira ibyabaye batahonyoye ukabe kwiyumvira aho babikuye hagane bwati ni kure niho tuba turi ndabwire man abakora nshike bataramenya
yagafoto basi kamwe niba utagashyize kuri profile yawe uragashira kuri site basi nka kabiri mu ngi tukubona mugano naho urasamye no gushira kinjambo ry'Imana profile hariko Yezu aragiye intamadiwe none ngaho oyambo tuvuga ko ariyo mico yoga ni mico y'ikirundi bakuriyeko yo kujya agafoto ni sawa mbese nambwe ngo ucugena ngo wiyerekana ngo amaguru ngo ushira handi ibintu bavyi wawe ya agafoto gasukuye neza afotografe barahari benshi bo gufuza agafoto kameze bien urumva ukashira kuri profile hamwe n'umugazo gati uno mudemo kumengo ni mwiza kana mwandiki jade muhora mvugisha mani benshi ko nabonye amafoto mugaduye nkasanga ni birashika Bruno ukihenda ko je ndafise abagenzi benshi mugati jari mu baby durira ku foto duye live nkasanga iganje byama byabaye nkabona kuri foto yari rihana duhuye yafi ya mirayo ndafite mubonye ku foto ni Beyonce ndavuga ati ntaco wampabuye yagize icamara ko yaranovuga yuko niyo nuko za kwa duhure zagura mu kabari ndamusohoka ndamuguri niyo ni advantage ajya mu karitori cyangwa tukajyana ifoto ntazo undi mwanga tujya mu gihe mwari kumwe ninde mana muri wese agira umuntu we gusa amaze kuyerekana Bruno impamvu ushobora kuvuga uko tuvuga ko watawe rezo sose icimariye rezo sose irasikino kine mze himatsi apare yo muri industry umuntu irashobora kumubeshaho nyene cyane abadiaspora bari hanze barashobora kubona ifoto kujya Jeff abadiaspora mani benshi bifuza kubona amazina bamaze kubona abakobwa bashika kuri bane nawe nyumude mu kuri beat kuko nuko genda umaze kujya profile kariwe ucyo umuntu nkasanga niwe nyene bro babayeho fresh man ubu si uje turamve mu kamera je nta siniyemera ndafite amahe fata visa aho nja hose nta na canga mukama wanje ngaje kenshi mvuye nko mu gihosha mutaha nzotana amaguru mufate bisi niyo bari barabashiriye amazu hari abajyana rungise barabahaye amazu ngaje abo warangiye abo bagabo bose babahari ushaka gutaha ari imodoka ingahe ko mwirona agutahana bino byose ni wewe mugana nja mpaye rega mufaka kwataka rega cyane amucungira ko navuga ati ya mwana wantumye nzi ko nuko rega nanza nkamwigako oya amuso nkamura ndemvestisa ni project amuso namushira mukanga ati byamudiye ameze gute mu boss na mugabo nizene neza yuko mu buronderera abakobwa atari aba diaspora twononera abana b'igihugu bayasi bajya bajya basanga mawakira nani bafise project nshaka kurongora mugabo ndacaye ko ndarondera kabisa sigisuma ntashonje ndamuhimitahe arashaka kumbwira ati ndamuhimitahe kore project kujya ndoza mu Burundi tugira mariage nziyo kwa yamaze kugifata umwizigirwa muri make nanjye ntabwo wagisambo je tuzinanye ngaho muri telefone umwe wampana aramukuyemo wahe naguha niwe wampa cyagisuma abademu umuntu kumva ngo no mu diaspora ashaka iPhone nanyuko bataranavugana n'igihe kinini ubanza usohokane ngo ndashonje je no mujya ngira ngo ndashonje sasa demo anika ati umeze gute meze urabyumva ngo umeze gute ngo meze bien ngo gusa ngo bukebuke iyo message ntozoyishe kuberi ukamanika umukobwa ngo umeze gute ashaka ati ngo je meze neza bukebuke iyo message muhungu wanje ntozoyishure uzonshimira mu nyuma we nakubwira rero umwishuye ngo meze bukebuke ati kubera kimeze bukebuke atabwiye ndashonje ni ndakenya bana ubaho kare ngo ndashonje umugani mani je bademu gati ndagati ndaguha mu diaspora je nakubwira details zose nakubonye uno muntu ari hariya namuje tafaranga egome mugabo ntashaka igisuma kabisa wege namuvuga mu abagenzi ni wumva bipasa ko mubana biramagingana imitima yanyu gena mu zo ni impanuro zagusa ku bana babige mugano wiyerekanye kamwe mbukora nke baramafoto ico kintu vraiment manager munigizo kimbwa gute abana b'abakobwa bo mu Burundi barahomba cyane ko aba diaspora barashaka kubabona nebo babona gute muri post uri wawe je tukindi n'abapeti nubizi mudemo n'umuntu wisuka gumasa neza akani yerekana ko hari tukira abapeti twega abavye nutwo bamaduhaye inkoni gasanga mwe na petit frère muvuye kuri imipira mwisite vumbirigera ha gusa abasista banyu wasanga babiriwe barateka byo mujya muganga ku mugoroba boze basa neza bicaye muri sala kwaraba mugazi kudatewe inkoni bajya mu konyene mvuye nawe ndazi barabiciye basi umungu nakaje gaso mudemo smart man Ashton Hall mu Burundi rovuga yuko jewe mbwa mubagize ziya video ko tuzakubonye mu video nayigize nawe uri kuri rusanga twihenze kwasa ndeza moto zidakogwa komze bandishije kigonga parabrise iyo video nkayishira hanze imodoka gonze parabrise ndacariha Bruno nakakaja mbobwira ba Ashton Hall na ba Ashton Paul na ba Ashton zavoka
muri mwanya baramenje bijya kubebera umwe niba byatanga ujya mu peti ujya mu gikuriro muri ntoza bari kumuhera bafuma kira kandi kiwiwe nyene kashobora gutuma kumwakira mwapana ntaho ashagira ubwoba mu Rwanda hasize imodoka n'amamiliyoni ujya mujama afisa amahera kongera indi modoka general mse histoire yiwe uko ufise amahera kose ari no mutajiri bro yewe ni tajiri uwo mutajiri wese ifaranga rikorotse usohoye bugana ngo ufite 40 ugasohora igihombi uravuga ati cyane wana cyane araheze ndavunjije aragiye kabisa. Bruno sinshimye ko tuzakora ikiganiro kinini nikaye kajambo ubwira aba promoter batazi kujya igihe bavuga kujya igihe bijya kujya kabyusha pana kuba kujya imiswe mzee fata umupeta avuye harya unumusaba ivyunguka we mu promoting ashike kure batangura kumaya ama concert ya miliyoni mutangura ugabara abantu turahinduka ari umupeta ushobora kuduza akakwihinduka maze kwibona ivyo navyo nakubundi ivyo byabana ngira nico batinya ega bashobora banga gupromotinga abapeta bavuga ati bacha batwihinduka basi nubwo umusantu musamurenge ugurime kintu najemwe biri seri ikintu musamurenge abakwije bro kabisa. Yes, yari Bruno umwe mu bamenyesha makuru abari mbere bamenyesha makuru bagize indepanda uramukota ugira ngo ashobora kuza gukorera kuri TV wawe na warabibonye ko jewe uri kuri Kodimpa baragukoze Kodimpa just kumvikana. Yes, wakoze kubana natwe my brother nkuko je namare kurabizi mbanza gushimira konze ba Steph Media TV komeye cyane komeye cyane ndabivuze TV rakomeye mzee apara bizanzwe cyane gose nk'ubu ubonye n'ama conference kabinjiramo yego vre kandi yakesha ku matwi navyo warutse wakoze wenda bikesha nawe n'ubikesha nkuko nabayikora mu guheza je ndafise abantu badukorana ibyunguka akantu kunda kuvuga kirana ni izi code promotion code promo ya 1xbet ijambo twese mu ndome nkuru bagende bayikoresha baca baronka bonus 200%. Bafata ngusana jana bose arabitwano je atanu za football ndakurana mbo je code promo twese uyikoresheje uronka 200% ya bonus ubaye interesse zo kwa nimero yanje banyandikire isige kono bayani ni 67 096 386 bavyumva banyandikire bakene kugura ama konti ya 1xbet acha kugira depo ya 10000 kubuntu ukoresheje code ya twese mu ndome nkuru kabisa hapa rigivyo haro mu byama 10 no musindara ndabiciye uze kuyugurura ukoresheje code promo cyunga ati ngibi nabigize 10000 fo kabisa usanga ndakuje namwe ndagweraniye abana umujama bamwitwa achafantif igitega sindiri mu bashasha twabava zibwira ntu baje kuyiraba ayese nama yari kuragiye promotion make wira make bandanye bingana na biguvu bakuvana kodi impaya kirapanze kabisa. Bruno wakoze kubana natwe ba brother bona wakoze kunumira agwafasha kanya kaura hibi vyurimwo kusanzwe gukora akazi gakomeye muri no miss nubwo tutakubona kwihaga nawe niyo mpamvu tuzakikubona cyane ku ma social media ariko je kubona wanyitangiye Bruno wakoze sana ni family muri bwa bumwe urabizi ko je amasaki cyambere giwa cyamagiye wanjye cyambere giwanje kurabizi mu bandoga ndazi kutarimo sindimo ago muwonde durazi kurimo sawa kuza Steph Media mwakoze kubana nanje yari Bruno yari karahanura abantu muzi kwigana ivyabandi gira creativity yawe kugira ngo ejo canke hirya ejo igihugu bakimenye babicishije mu nzira y'ibikorwa by'iwawe. So kuri wabanye natwe novuga yuko merci sana ariko nonge ndagusaba du sharing bino bikorwa kugira ngo natwe tubanze kuja mu muryango wagutse. So ntavuze amajambo menshi kamvuge peace out canke back na mimi dafurahi sana.